Ka Meghalaya Filmmakers Association hak jinglam jongba Commander Shangpliang kum Presiden jong seng kilale punya kenduk baban Aiman Siem ya ke samla ke belasyak jerong keti hau barjela Uraj Kumar hak por badang wanring dur ya ke film hanong ba. Uba Commander la Aiman Siem ya ke te samla bakam dei ban sir wat lada kamat ya ke jingsha thombor hau te barjela. Hade malada punya kenduk ya ke te samla ke seng kinong shina film kilale punya kenduk ikpulit ban budin baya ka ejahar balabu da ke te samla. Hagani si la idon langru ki dekat jangka seng ki siu ki bla sanran lang balik ya kendu ya ki pulit. Hoi kumba nakleng jungi kum kaseng yala pendrem jur haga bedi berketu ka jingjia kepala mi ketu ki kubor haga bedi berketu sya jerong ti jogoi kena haga bedi berke auto wei brio berketeng Raj Kumar te nakleng jungi kum kaseng ni la wani kendu itu i kena hoi ngam kwa ban batai ya ke ka ba nilai keren bat i dari kat kum badan hamidia kan long kum tahi nakleng jungi niwan pada hari ni ke police station pada nak benta ban kli nak kulit la kila le NM kat kum ka procedure badi ban le ya ke jing toket amar ni sutu bak ladon ke FIR nakleng jungang la yo ban ya keren bagi IO IO ri la le ya ki procedure ki badi kat kum ka investigation ke jong i nakleng jungi kum kaseng ni don ke jing syania ba nakleng jung ki pulit kin pendap ya ke ba kiri ban le tingi sutu ya ki proses kila follow te ninget scam ba nishan ya ki pulit ba kin le ya ke kam persya yang le brio nomor ba kat kum ka FIR hawai ngila ya kendu te ngiyo i ya ke jinglong snurit mensim ke jing seir ke jong i tenang leng jungi kum kaseng ngila syuang bangi ngini ro rengkat te imdai bandan kono ke jing seir ke jing syuting tangkatahi ngila syu ai mesin i